reka mfate uyu mwanya ngushimire wowe mukunzi wacu hano ku rubuga rwa Today TV tukugezaho amakuru agiye atandukanye abera hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni amakuru arimo kuvugwa cyane muri kano kanya, aho rero turi bugende tuvuga kuri byinshi ku makuru arimo kuvugwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, arimo kuvugwa ku Rwanda, u Burundi ndetse n'ibindi bihugu bifitanye isano n'intambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Rero ntujye kure, niba usanzwe ukurikira amakuru yo muri Kongo, ndizera ko n'aya ngaya wifuza kugira icyo yamenyaho kugira ngo ubashe kumenya se intambara muri RDC, haba inyeshyamba za M23, haba abarwanyi ba FDL, haba igisirikare cya RDC, byo birimo biravuga iki ku ntambara zirimo kugenda ziba mu nce zigiye zitandukanye. Murabizi ko muri iyi minsi harimo kuvugwa abagabo batandatu barimo b'abanyarwanda bakoze jenoside yakorewe abatutsi, hanyuma bakaburanishirizwa muri Niger, bakanafungwa rwose igihe kikagera, bakashyirwa ahantu batabasha kuba bakora politiki. Rero u Rwanda rwari rwishimiye iki cyemezo, gusa nyuma y'uko RDC, Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa RDC afashe umwanzuro wo gufata bantu batandatu bari ku ruhembe rw'imbere mu gukabiriza cyangwa se mu gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi, yashatse ko abiyegereza bakaza muri Kinshasa, bakakirwa na Kinshasa kugira ngo babashe kuba noneho abashyira umugambi wa Felix Antoine Tshisekedi wo gutera u Rwanda mu ngiro. Ni ibintu birimo biravugwaho cyane n'abasesenguzi bagiye batandukanye, bavuga bati mu gihe FDLR yafashaga bya hafi M23 mutabarire FARDC, igisirikare cya Kongo, birumvikana bigafatanyiriza bya hafi kugira ngo arwanye M23, ari nako bacura umugambi wo gutera u Rwanda. Kuri ubu ngubu biravugwa ko abasirikare ba FDLR benshi bamaze kwicwa. Murabizi neza ko ari igihe cyageze u Rwanda rwari rufitanye umubano na RDC, hanyuma abakoze jenoside muri kiriya gihe bamwe baricwa, abandi boherezwa mu Rwanda kurangiza ibihano byabo ku bw'ibyaha bijyanye na jenoside. Icyo gihe abacurabwenge ba FDLR barishwe, abandi boherezwa mu Rwanda, abandi bakwira imishwaro, ku buryo na benshi bapfuye bitewe n'uko bari bashaje, bari bakuze. N'ubu ngubu hakaba hari abantu benshi barimo baribaza batari ko se ko FDLR abayobozi bayo, abantu bakora bya hafi muri FDLR bashaje, ese ingengabitekerezo ya jenoside, ingengabitekerezo yo kwanga abatutsi cyangwa se kwanga abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri RDC no kwanga ubutegetsi buriho muri rusange, bakaba barapfuye batabasha kuba RDC igera ku mugambi yihaye wo gukoresha baba FDLR cyangwa se baba genocideri mu gushyiramo ingengabitekerezo mu rubyiruko rukiri rutoya, mu banyekongo, mu ba FDLR bakiri bato bakivuka. Kurabizi neza bahunganye n'abagore babo, barabyaye, abagore babo bafite abuzukuru kugira ngo bagire ingengabitekerezo ya jenoside, babashe kuza gutera u Rwanda, bababwira ko uko yenda kose nibaramuka baje gutera u Rwanda bizatuma bajya ku butegetsi, ubuyobozi buriho bugakurwaho. Ibyo byose nibyo Perezida Felix Antoine Tshisekedi arimo arakubira mu mvugo ivuga ngo niba babandi barapfuye muri kano kanya tukatabasha gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside mu baturage cyangwa se mu rubyiruko rukiri rutoya rushobora kurwana, uruno rubyiruko rurimo gutsindwa na M23 kuko nta mbaraga rufite, ntago ruzi impamvu rurimo kurwana. Perezida Felix Antoine Tshisekedi rero yafashe umwanzuro wo kuzana bamwe mu bajenosideri ngo abashyire muri Kinshasa kugira ngo babe abayobozi ba FDLR bashyashya, batangire kuri urwango mu rubyiruko, babe urwango mu baturage b'abanyekongo kugira ngo babone impamvu barimo kurwanya M23, babone n'impamvu yo gutera u Rwanda kugira ngo bakore ubuyobozi buriho nk'uko byagiye bigarukaho kenshi. Kuri ubu ngubu rero hari amakuru arimo kuvugwa cyane, aho rero imirwano kuri ubu ngubu yakaze cyane ugereranije n'uko byari bisanzwe hagati y'inyeshyamba za M23 n'abatangabikorwa bayo ndetse na FARDC
birumvikana mutubabarire dushobora kuba tubicuritse cyangwa tubivuze nabi. Ni abafatanyabikorwa ba FARDC ndetse n'abarwanyi ba M23. Ni intambara yakomeye rero yubuye Isake, ni mu mujyi mutoya wa Sake birumvikana. Rero ni hagati ya FARDC ndetse na M23 kuva mu masaha ya mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, ubwo ni tariki 2 Ukwakira 2024, mu mujyi muto wa Sake uherereye muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu ya ruguru, hongeye kumvikana imirwano ikaze yasakiranije ingabo za leta ya Kinshasa ndetse n'inyeshyamba za M23. Ni imirwano bigoye kumenya uruhande rwayitangije, nubwo amakuru avuga ko uruhande rwa leta ari rwo rukomeje gushakisha uko rwakwigobotora umunigo rwashyizweho n'inyeshyamba za M23 zabahejeje mu mujyi wa Goma, aho abawurimo batagira inzira n'imwe yo ku butaka bashobora gucamo. Ni ukuvuga ngo abantu bari muri Goma bafungiwe muri Goma, ntabwo byoroshye ko bavamo ngo bajye mu zindi nce, kuko inzira zose zafunzwe n'izi nyeshyamba za M23. Bivuze ngo niwo munigo muri iyi nkuru birimo biramenyesha. Mu ifoto murimo kubona kuri screen zanyu iragaragaraho umuriro urimo kwaka cyangwa se waka ku nzu z'ahitwa Kiwuri. Rero bikozwe na kimwe mu bisasu byoherejwe na rumwe mu ruhande rurimo guhanganira ku rugamba. Iyi mirwano y'uyu munsi iri kumvikanamo urusaku rw'ibitwaro binini ndetse n'intoya, bikumvikanira by'umwihariko muri groupement ya Kamuronza, hakaba muri sheferi ya Bahunde, aho rero ni nko mu birometero 3 werekeza mu mujyi muto wa Sake, ukurikije uko abahazi barimo kubisobanura. Abatuye mu mujyi wa Sake nyirizina bemeje ko imbunda nini zikururwa n'imodoka ndetse n'ibimodoka bitwaye abasirikare bagiye ku rugamba bakomeje kunyuzwa muri uyu mujyi berekeza ku rugamba nyirizina. Societe civile yo ikavuga ko kuri ubu ngubu bigoye kumenya icyateye imirwano yaherukaga kumvikana muri ibi bice mu mezi yabanje y'uyu mwaka 2024. Hari abakurikiranira hafi iby'iyi ntambara bemeza ko n'inyeshyamba za M23 zishobora gutangira urugamba zigamije kureba uko zafatiye umujyi wa Sake kugira ngo zirusheho gufunga Goma ifatwa nk'izashyira iherezo ku ntambara mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu mijyi, cyangwa se mu gihe yazaba yafashwe na M23. Ku yandi makuru twaguteguriye, umusesenguzi mu bya politiki akaba n'umunyamategeko Gatete Ruhumuriza Nyiringabo yasobanuye ko ibikorwa bya RDC byo kwiyegereza abajenosideri bishobora gutuma u Rwanda rushoza intambara kuri iki gihugu mu buryo bweruye. Abigereranya n'ibyo Amerika yakoze muri Afghanistan igihe yari igiye guhiga Osama bin Laden. Mu minsi ishize nibwo hamenyekanye umugambi wa Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wo kwakira mu gihugu cye abanyarwanda 6 bahamijwe ibyaha bya jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. harimo Kapiteni Sagahutu Innocent, Nzuwonemeye François Xavier, Mugiraneza Prosper, Nteziryayo Alphonse, Ntagerura André ndetse na Zigiranyirazo Protaze. Kugira ngo uwo mugambi umenyekane nuko hari inyandiko yashyizweho umukono n'umuyobozi w'ibiro bya Perezida Felix Antoine Tshisekedi ari witwa Anthony Nkinzo cyangwa se Nkinzo Kamole. Yagiye hanze iha iri Alisosu Diko uruhushya rwo guhagararira uyu mukuru w'igihugu mu biganiro bisaba ko abanyarwanda bemerwa kujya i Kinshasa. Gatete mu kiganiro The Long Form na Sony Nayomba yasobanuye ko Tshisekedi atari ukwibeshya mu guha ruriya
ruriya rupapuro cyangwa se guha rugari abajenosideri, kuko imyumvire ye isanzwe ari uko u Rwanda ari igihugu kiyobowe n'abatutsi, ko bityo abahutu bazakoranira muri RDC hanyuma bagakuraho ubuyobozi buriho. Yagize ati kandi guverinoma y'u Rwanda ntabwo ari abatutsi n'abanyarwanda muri rusange. Uramutse usomye ibaruwa neza wabonamo ibindi bintu ivugamo bamwe mu bahutu. Buriya abicanyi n'abahutu ni abantu babiri batandukanye. Abicanyi ni abicanyi bashobora kuba barishe rero bitwikiriye izina ry'abahutu, ariko abantu ntacyo bapfana nabo, cyangwa se aba bahutu bavugwa muri nyandiko ntacyo bapfana n'abicanyi. Ariyo mpamvu umuntu wa mbere wo mu barwanya ni abanyarwanda, bititaye kuvuga ngo ni abatwa, abahutu cyangwa se abatutsi. Abicanyi nta bwoko bagira. Gatete yasobanuye ko usesenguye neza impamvu Tshisekedi yegereje aba bantu bagize uruhare muri jenoside ari uko umutwe wa FDLR utangiye gucika intege, utagifite abantu bo ku ruhande rw'uruhembe cyangwa se ku ruhande rw'imbere mu gukomeza gukongeza ingengabitekerezo ya jenoside muri kiriya gice cy'uburasirazuba bwa Kongo. Yagize ati ubwo u Rwanda rwari rufitanye umubano mwiza na RDC, ingabo z'u Rwanda icyo gihe zemerewe kujya ku butaka bwa RDC zinica batangije FDLR. Abantu bavuga ko FDLR ishaje, ariko ingengabitekerezo ituruka mu bantu bakuze. Kuri Tshisekedi ngo kuba abayobozi ba FDLR bari bafite ingengabitekerezo barishwe, yisanze agomba gushaka abandi bafite izo ngengabitekerezo ku buryo bazavuga imvugo zihembera urwango. Ati uyu munsi abantu FDLR idafite ni abantu nka ba Kayibanda, Gitera ndetse n'abandi abantu buzuye ingengabitekerezo, kuko abari bahari barishwe. Ubu rero hari abasirikare bari gutsindwa uyu munsi cyangwa se umunsi ku wundi. Uyu munsi Tshisekedi ari mu rugendo rwo gushaka abigisha ingengabitekerezo ya jenoside muri aba bato bari kurwana, kuko abato bari kurwana bagatsindwa na M23. Tshisekedi ngo yumva ko ikikenewe ari ugushaka abantu bafite ingengabitekerezo ya nyayo bashobora kubegera bakabumvisha ko bagomba kurwana bagatera u Rwanda. Gatete yasobanuye ko ibyo bikorwa byo kwiyegereza abantu bifitemo ingengabitekerezo cyangwa se bifitemo ingengabitekerezo ya jenoside ari byo byanatumye mu minsi ishize umuhungu wa Perezida Habyarimana, Jean-Luc Habyarimana, ajya i Kinshasa nyuma akandika amagambo atera icyubahiro cyangwa se aha icyubahiro FDLR. Tariki 19 Kanama 2024 Jean-Luc yanditse ubutumwa burebure kuri X agaragaza ko FDLR atariyo kibazo ku mutekano w'akarere k'u Rwanda. Yagize ati mu kiganiro giheruka uburyo buhuriweho bwo gusenya FDLR bwaremejwe, ariko uburyo bubura igisobanuro cya nyacyo cya FDLR ni ikibazo iteye kuri leta ya Kigali. Gatete yavuze ko igitangaje ari uburyo RDC ikomeje kuyobya uburari, ikanga kwemera ko iri kwegereza abantu bose bafite umugambi mubisha wo gutera u Rwanda. Yagize ati abantu bo mu biro bya Tshisekedi banditse iriya baruwa babwira Niger cyangwa se Niger bati ntimubwire abanyarwanda, ntabwo buri gihugu cyose giteye gutyo, ntabwo ushobora gukora ikintu nka kiriya kireba inkiko utamenyesheje abo kireba. U Rwanda rwabonye ibaruwa isohotse rubwira umuhuza ariyo Angola ruti turi kugerageza gushaka uburyo twegera ku mahoro, ariko aba bantu ibi nibyo bari gukora. Umuhuza wa RDC
ubwo n'u Rwanda rumvikana abaza RDC nabo bati ayo ntacyo twavuze. Rubaza urwego rwasigariyeho urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda ruti yego twabonye ibaruwa ya RDC dore kopi. U Rwanda rubaza Niger nayo iti yego. Gatete yavuze ko mu bisanzwe amahame mpuzamahanga agena ko igihe umuntu arangije igihano mu gihugu runaka yurizwa indege akoherezwa aho akomoka. Gusa aba bantu bo bagumye muri Niger bafashwa na Loni mu buryo ubwo ari bwo bwose ariko badafite uburenganzira bwose. Gusa RDC yo ishaka kugira ngo bishyire bizane banisanzure mu migambi yabo. U Rwanda rwinjira muri RDC ku manywa y'ihangu isi yose ireba. Gatete yavuze ko ibi bikorwa bya Kisekedi biramutse bikomeje bishobora kugeza ahantu u Rwanda rwakwinjira muri Kongo rukarengera umutekano warwo. Magingo aya u Rwanda rwakajije ingamba mu mbibi zarwo mu kwirinda ko hari ibitero bishobora kurugabwaho biturutse ku butaka bwa RDC nk'uko byagiye bigenda mu minsi ishize. Gatete yavuze ko mu gihe Kisekedi ari gutuma abakoze jenoside ngo bajye muri kiriya gihugu cye, naramuka abafashe akabajyana mu gice cyaho akomoka muri Kasai akabubakira, ntacyo bizaba bitwaye u Rwanda. Nabajyana Kinshasa akabaha inzu nziza kuri Fleuve Congo, ntacyo bizaba bitwaye u Rwanda. Ati ariko abo bantu nibajya i Rucuru ku mupaka w'u Rwanda bakagira uruhare mu bikorwa bya gisirikare cyangwa se nibajya Kinshasa mu bikorwa bya politiki byo gukwiza ingengabitekerezo, bizaba bigeneye icyemewe mu mategeko mpuzamahanga. Yatanze urugero ku byo Amerika yateye Afghanistan kuko yari icumbikiye Osama bin Laden wagize uruhare mu gitero cyangwa se mu bitero by'iterabwoba muri Amerika n'ahandi mu bikorwa bya Amerika. Yagize ati abanyamerika bati dufite uburenganzira bwo kujya kumushaka aho yicaye kuko kwicara hariya ni ikibazo ku mutekano wacu. Sinzi niba RDC isaba ibijyanye n'amategeko mpuzamahanga n'ibindi bijyanye nayo nk'ibi ngibi. Kuba Amerika iri muri gahunda y'ubuhuza hagati y'u Rwanda na RDC ni neza. Ibi byose niba Kinshasa bigaragaye ko abajenosideri bari kugira uruhare mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ni ihame rihanwa n'amategeko mpuzamahanga. Gatete yavuze ko ingaruka z'ibi bintu zirenze uko abantu babyumva kuko Niger yarashinzwe abantu ahantu hadafite ubwinyagamburiro busesuye, none RDC irashaka kubaha rugari ikabashyira cyangwa se ikabashyigikira mu bikorwa byabo bya politiki na gisirikare. Yagize ati ibyo ni impamvu yemewe Rwanda rwaheraho rushoza intambara mu buryo bwemewe n'amategeko. Niyohereza abantu hafi y'igihugu cyacu Rwanda ruzaba rufite ingingo zirurengera zo kwambuka umupaka, kurwanya cyangwa se ku manywa y'ihangu mu buryo bwemewe, rugashaka abo bantu aho bari hose rukabikiza. Sinzi niba abantu bo muri RDC bumva ibi bintu. U Rwanda rero rwagenda ntawe rugishije inama kuri iki kibazo. Ijwi rya Amerika makuru yacu cyabandanize muri Kongo ha Madame Bintou Keita atwara ishamwe mpuzamakungu ONU muri Kongo MONUSCO mu mfunyapfunyo yagiriza umurwi w'abarwanyi ba M23 kwiba ubutunzi kamere mu bice umaze kwigarurira mu burasirazuba bwa Kongo. Ibindi kuri no nkuru na Jimmy Shukurani bakomera.
umuyobozi mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Kongo MONUSCO Madamu Bintou Keita yavuze ibyo ubwo yagezaga ijambo rye ku nteko y'akanama gashinzwe umutekano ku isi mu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ijambo rye uyu muyobozi yumvikanye ashimangira uburyo ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatangije ibikorwa bitandukanye bigamije gufasha ingabo za Kongo kurandura burundu imitwe yitwaje intwaro ihungabanya umutekano mu gihugu. Avuga by'umwihariko ku mutekano wo mu ntara ya Kivu ya ruguru ubu yugarijwe n'intambara. Madamu Bintou Keita yasobanuye ko nubwo amahoro arambye ataragerwaho nk'uko byifuzwa, hari icyizere gifatika ku biganiro by'u Rwanda muri Angola. Uyu kandi yagarutse no ku ngamba zafashwe ku mpande zose zirebwa n'iki kibazo cy'umutekano, zirimo nko guhagarika imirwano hagati ya FARDC na M23 nk'uko byari byasabwe n'impande zihanganye. Bintou Keita avuga ko kuri ubu zimwe muri izo ngamba zashyizwe mu bikorwa nubwo hakiri bimwe bitarubahirizwa kugeza ubu. Mu ijambo rye Bintou Keita yavuze ko MONUSCO ishimishwa no kubona ingabo za SADC zaraje nazo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha iza FARDC kugarura ituze mu baturage bo mu bice byibasiwe n'imirwano. Yumvikanishije ko kuva aho izi ngabo zagereye muri iki gihugu hari ibitangiye kugenda neza kurusha uko byari bimeze mbere. Avuga ku mutwe wa M23, umuyobozi wa MONUSCO yumvikanishije uburyo umutwe umaze gufata ibice bitandukanye by'intara ya Kivu ya ruguru kandi bikungahaye ku butunzi bwa zahabu, coltan n'ibindi bitandukanye. Keita yavuze ko umutwe wa M23 winjiza akayabo k'amadolari y'abanyamerika angana n'ibihumbi 300 buri kwezi ikura gusa mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro icukura muri santere ya Rubaya muri teritwari ya Masisi. Kuri we ibyo bituma M23 irushaho kugira imbaraga mu buryo bwose bushoboka, yewe akaba aricyo kibatera gukomeza kurwana na FARDC ndetse n'indi mitwe ishyigikiye leta ya Kongo. Gusa Bwana Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa politiki wa M23, ntiyemera ibivugwa n'intumwa ya ONU. Mu kiganiro yahaye Ijwi ry'Amerika uyu yumvikanishije ko M23 idashyira imbere gusahura umutungo nk'uko bikunzwe kuvuga muri raporo ndetse n'ibinyamakuru. Iyo abantu bavuga gufata, ese bumva iryo jambo icyo risobanuye? Twebwe ntabwo twaje gufata, ahubwo turi mu bice byacu, turi abanyekongo kimwe n'abandi. Izo zahabu n'ibindi bavuga ko twebwe dusahura ntabwo tubyumva kimwe nabo. Ese ni gute twebwe twasahura umutungo wacu tukawujyana ahandi? Oya, M23 turi abaturage nk'abandi, ntabwo rero twasahura umutungo w'igihugu cyacu. Ibintu bigomba kujya ahagaragara kuko twese turi abakongomani kandi twavukiye muri iki gihugu. Tumubajije uko yumva aya magambo y'umukozi wa MONUSCO aje nyuma y'igihe bamwe mu bayobozi bakuru b'uyu mutwe bafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Bwana Kanyuka yasubije agira ati: icy'ingenzi muri ibyo byose ni ukumenya icyo M23 irwanira. Ntabwo ibihano badufatira hirya no hino ku isi binyuze mu miryango mpuzamahanga tubyitaho, kuko ibyo turabimenyeye cyane biterwa na guverinoma ya Kinshasa ikomeza kugenda ivuga ko twica abaturage, kandi ibyo bitandukanye n'ibibera imbere mu gihugu. Kuba bafatira ibihano bamwe mu bayobozi ba M23 nta gishya kirimo, kuko ubwicanyi bukorwa na guverinoma bukomeza kuba, ariko umuryango mpuzamahanga ukabirebera. Nubwo Madamu Keita yumvikanisha ko impande zombi zubahirije ibyasabwe na Amerika nko guhagarika imirwano, umuvugizi wa FARDC mu ntara ya Kivu ya ruguru Lieutenant Colonel Guillaume Njike Kayiko we avuga ko M23 yo itigeze yubahirizwa ihagarikwa ry'imirwano. Hari ubwoba bukomeye cyane mu bice biyoborwa na M23, cyane ko isanzwe itera ubwoba abaturage ibasukamwe ibibombe. Kuvuga ko M23 yubahirije ubusabe bwawe ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ukwibeshya cyane, kuko M23 ntabwo yigeze ishyira intwaro hasi. Twebwe FARDC iyo dushyize intwaro hasi tubona badutera mw'ibisasu. Ubwo rero natwe tukirwanaho, kuko ntituzihanganira uwo ari we wese uteza umutekano muke mu baturage. Yagaragaje kandi ko ingabo za MONUSCO zikomeza kongera ingufu mu kurinda abasivili no guharanira ko amahoro arambye yakongera kugaruka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese bamwe mu baturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bumva batizo mpaka? Bintou Keita wenyine yavuze yuko M23 isarura amadolari 300 buri kwezi muri Rubaya. None avuze yuko SADC na MONUSCO byakoze akazi, y'ubusango bakoze akazi. Buno muri Goma tuba dufite amahoro, buno Rucuru tuba dufite amahoro, Masisi tuba dufite amahoro. No tuba twicaye nk'abaturage tutagira
igihugu, kandi kari akanama ka MONUSCO kuzana umutekano mu isi ntacyo kadukoreye kugira ngo tube twabona amahoro. Kuva aho imirwano yuburiye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage n'amashyirahamwe atandukanye bakomeje kugenda bashinja imiryango mpuzamahanga kurebera ikibazo cy'umutekano muri Kongo, bityo bagasaba ko leta ya Kinshasa yafata ingamba zikwiye mu kurandura burundu imitwe yose yogoza icyo gihugu. Mu cyumweru gishize, perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi nawe yagarutse ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba. Mu magambo ye, perezida Tshisekedi yumvikanye akomeza gushinja igihugu gituranyi cy'u Rwanda kuba aricyo giteza umutekano muke muri Kongo, anasaba akanama ka ONU kugifatira imyanzuro ikakaye. Jimmy Shukrani Bakomera. Mu nkuru turi bukurikizeho turaza kukubwira umugambi mubisha w'umujenerali wavuzwe cyane hano mu Rwanda witwa Kayumba Nyamwasa. Muramuzi kuri ubu ngubu yatangiye gahunda yo kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko ari igihugu kimaze igihe gishwana n'u Rwanda, batajya barebana neza cyangwa se barebana y'ingwe igihe kinini cyane gishize. Kuri ubu ngubu rero uyu mugabo yatangiye gufata gahunda yo kujya muri kiriya gihugu kugira ibyo aganira n'abayobozi ba Kinshasa. Rero turifuza kuza kugezaho iyi nkuru, ntujye kure, turimo turayigutegurira, turaza kuyikugezaho mu kanya kari buze. Muri kano kanya rero, mbere y'uko tukugezaho iyo nkuru turimo kukubwira, hari inkuru ivuga mu karere ka Rwamagana aho umugore yishwe mu buryo bubabaje cyane, dore ko yari afite abana babiri. Abo bana be rero babaga mu nzu nini, noneho we akaba mu nzu ntoya yo mu gikari. Turaza tugusobanurire byinshi kuri iyi nkuru yatunguye abantu benshi. Ku yindi nkuru nanone turi bukomozeho ni inkuru nanone ivugwa kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Murabizi ko nanone nk'uko twabibabwiye ni igihugu kidajya cyumvikana n'u Rwanda kuva 2021. Icyo gihe ubwo byavugaga ko M23 ifashwa n'u Rwanda. Murabizi neza ko aribwo iki gihugu cyongeye uriya mutwe wongeye kubura imirwano hagati muri kiriya gihugu cyangwa burasirazuba bwa kiriya gihugu. Birumvikana icyo gihe rero byabaye ngombwa ko leta ya Kongo itangira gushinja u Rwanda ko hari uruhare ifite mu kuba M23 irimo kurusha imbaraga igisirikare cya Kongo. Bavuga bati u Rwanda 100% rufite abasirikare muri Kongo bafasha M23, bigatuma inesha cyangwa se ivana abasirikare bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakabavana mu birindiro byabo mu burasirazuba bwa Kongo, hakigarirwa n'inyeshyamba za M23, bivugwa ko bafashwa n'u Rwanda. Kuri ubu ngubu rero hari inama yari iteganyijwe, inama yari ikomeye cyane izahuriramo n'abaperezida bagiye batandukanye bafite ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa, ubwo ni la francophonie. Kuri ubu ngubu iyobowe na Madame Louise Mushikiwabo. Kuri ubu ngubu rero iyo nama mbere y'uko iba, murabizi neza ko iyi nama izahuriramo Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse na Perezida Kagame, aho Emmanuel Macron yavuze ko abakeneye bombi ariko azakira umwe. Ni ukuvuga ngo byateganywaga ko ariko bizagenda. Gusa hari amakuru atangajwe, mbere y'iyo nama hagomba kuba indi nama yihutirwa twifuza kukugezaho. Iyo nama rero turakubwira ibizigirwamo ndetse ari nabyo bizaha umurongo. Inama ya kabiri ari izahuriramo bano baperezida bombi bazahuzwa na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa. Rero tutagutinda, mbere ko tukugezaho iyi nkuru, reka tukugezeho iyi nkuru ivuga ko umugore w'imyaka 38 wari utuye mu murenge wa Kigabiro ni mu karere ka Rwamagana yasanzwe mu nzu yabagamo yapfuye. Umwenda yari yambaye umuziritse ku munwa, bikekwa ko yishwe. Urupfu rw'uyu mugore rwamenyekanye muri gitondo cyo kuri wa kabiri tariki ya 2 Ukwakira 2024 mu mudugudu wa Gahonogo mu kagari ka Nyagasenyi mu murenge wa Kigabiro mu karere ka Rwamagana. Birumvikana ubuyobozi bwavuze ko inzego z'umutekano zatangiye iperereza ngo hamenyekanye icyamwishe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umusigire w'umurenge wa Kigabiro ari witwa Alex Rugarukirwa
yatangaje ko koko aya makuru ari ukuri. Ubu ngubu inzego z'umutekano zatangiye iperereza kugira ngo hamenyekane abishe uwo mubyeyi, bakaba banamunigishije imyenda ye yari yambaye. Birumvikana nk'uko byavuzwe haruguru. Yagize ati ni umugore wapfuye bikekwa ko yishwe. Uwo mugore yari afite imyaka 38, yari afite abana 2. Gusa abo bana babanaga na nyina mu nzu nini, we akaba mu nzu nto mu gikari. Rero abana be bagiye kumusuhuza mu gitondo mbere y'uko bajya ku ishuri, basanga yapfuye. Umwenda we wari uri mu kanwa. Rugarukirwa yavuze ko inzego z'umutekano zagiyeyo zinatangira iperereza. Yavuze ko kuri ubu ngubu umubiri we wajyanywe ku bitaro bya Rwamagana, aho uri gukorerwa isuzuma ngo hamenyekane icyo yazize. Rugarukirwa yasabye abaturage kujya batangira amakuru ku gihe, cyane cyane mu bintu bishobora guteza umutekano muke mu mudugudu wabo, ndetse n'abandi baba batazwi muri izo karitsiye bakabimenyeshwa cyangwa se bakamenyesha ubuyobozi kugira ngo bakurikirane bamenye ese uyu muntu ni muntu ki winjiye muri karitsiye yacu. Andi makuru twifuje kukugezaho ni inkuru ivuga ko u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biteganya guhurira mu yindi nama yo ku rwego rw'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga rwagati muri uku kwezi k'Ukwakira. Iby'iyi nama byatangajwe n'intumwa ihoraho ya Angola mu muryango w'abibumbye, Francisco Jean cyangwa se José de la Croix. Yavuze ko muri iyi nama hazaganirwa ku ngingo zerekeye umuhango n'umuhuro w'abaperezida bombi, ari Perezida Paul Kagame ndetse na Tshisekedi, mbere yo gusinyana amasezerano y'amahoro. Yagize ati mu rwego rw'ibiganiro bya Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda kuri wa 30 Nyakanga byashyize umukono ku masezerano yo guhagarika imirwano atangira gushyirwa mu bikorwa tariki 9 Kanama. Ibi bituma gucubya umwuka mubi bishoboka kandi bigatuma hashakwa igisubizo kiganiriweho cyo mu mahoro kandi kirambye. Yakomeje avuga ko muri Kanama uyu mwaka Perezida Lourenço wa Angola yaganiriye n'abaperezida bose yaba uw'u Rwanda ndetse n'uwa Kongo muri gahunda yo gusezerana y'amahoro, mbere y'uko amabwiriza ajyanye n'iyi gahunda aganirwaho n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ubwo bahuriraga i Rwanda ndetse muri kino gihugu cya Angola muri Kanama ndetse na Nzeri. Umudiplomate wa Angola yunzemo ko inama yo mu Kwakira ifite intego yo kugera ku bwumvikane buzatuma abakuru b'ibihugu byombi bahura ku buryo hazongerwa ku mahoro ya nyuma azasubiza mu buryo umubano wa diplomasi hagati y'ibihugu byombi. Ku yandi makuru twaguteguriye